Шахмат шуғышлава адландырать, осқағыла жерепледет. Шубашкарда экономика форумынже шахмат турнире илтіре. Чавашин Пушлых Олег Николаев да Россия Федерацияның патшалық думен финанс комитетінің председателі Анатолий Аксаков ұндақ ұчынағанзене ұныжу зүнжеш. Шахмат седельва езен шутне керет, выл тавжирулыға жерепледет, шуғышлава адаландарать. Қалырсақ вармалах пәлдер Чавашенре шахматла выля себе Россия чемпионатын суперфинале ертне. Она Россия шахмат историенче чилай хисемдезе ежынна. Регионды малда пыраган аслы шкулзе негізешінче Анатолий Карпов-па, Сергей Корякин, Палла Гроссмейстерзем хызен шахмат шкулезене ергелени де пілдерішлі болам. Осталық шайне тереслеме бизнесмензем, политиксем, общество деятелезем, форума хучынаганзем камылдырыш. Темеше сихет хушевезем пилік шече тур вылярыш. Матч подемлетевезем торах, чилаях кадарду, варнарды Юлия Филиппован тада, ямалдырыхенчен килне Максим Корсакован. Кожал, шертме уехенче Чавашенре, ачасем шахмат вайене выляс енебе Рашиб кубокне шензе илеси жынту бэжэш. Пуры вуны жыржывран твачыре яхын выляган келмелле. Республика Каларым Вали, Мария Шагарова, Юрий Марков.